Id-dħul ta' droga sintetika f'pajjiżna qed ikompli jkun tawġieħ ta' ras għall-awtoritajiet Maltin. Fl-aħħar jiem, esperti tal-qorti sabu 5 tipi ġodda ta' droga sintetika li qed tħalli konsegwenzi serji fuq min jikkonsma. L-espert tal-qorti Godwin Samut għal Mawa News li dawn is-sustanzi huma magħmula minn żewġ kimiċi magħrufa bħala synthetic cannabinoids u cathinons, ħaxixa magħmula fil-laboratorju. Huwa maħsub li dawn is-sustanzi oriġinaw fiċ-Ċina. Issa id-differenza l-synthetic cannabinoids huma dawk il-ħaxix li jkunu sprejjati bil-kimika li huma jisom replacement tal-kannabis u l-synthetic cathinons huma kristalli jew trap abjad normalment li huma replacement tal-kokaina u l-ecstasy. Is-Sur Samut qal li dawn il-5 sustanzi skoprewhom waqt li kienu qed janalizzaw droga li nqabdet mill-pulizija u uffiċjali ta' dwana. Issa aħna qegħdin ukoll il-National Focal Point mal-European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction li hija fl-Ewropa u jkollna kuntatt magħhom x'insibu aħna Malta u x'sabu diġà fl-Ewropa. Aħna nirrapportaw is-sejbiet tagħna lilhom biex huma jkunu jafu wkoll x'qed jidħol Malta. Is-Sur Samut qal li bħalissa tisir studju fuq dawn is-sustanzi fejn trid jiġi determinat jekk humiex illegali. Fin-nuqqas ta' dan ikun jeħtieġ bidla fil-liġi. Għadna qed naraw naqra jekk ma jaqgħux taħt ċertu liġijiet ta' Malta x'ovvjament minħabba li huma ġodda qed naraw naqra struttura kimika tagħha biex naraw jekk ma tiffittjax taħt waħda mill-liġi ta' Malta. Il-Gvern qed jaħdem biex jintroduċi liġi li tkun tista' tikkaverja ħafna mill-synthetics li qed jidħol. Kull ma jmur id-drogi sintetiċi li huma magħmula mill-bniedem qed isiru aktar komuni fil-Gżejjer Maltin. Is-Sur Samut qal li vera dawn id-drogi huma rħas, iżda l-konsegwenzi fuq is-saħħa fiżika u mentali tal-bniedem huma ferm akbar. Synthetic cannabinoids jistgħu joqtlu. Il-kannabis mhux se toqtol kif se toqtol is-synthetic cannabinoids, il-kannabis ma toqtolx. Imma għandek il-synthetic cathinons li huma perikolużi immens. Iġibu ħafna videos fuq l-internet li juru l-effetti tagħhom fuq il-bniedem. Jiġifieri huma perikolużi u dak li rajna dejjem kien hemm xi imwiet barra mill-Ewropa. Jidher li l-użu ta' drogi sintetiċi żdied bil-kbir wara li l-prezz tal-kokaina żdied mod sostanzjali, waqt li l-purità tagħha komplet tonqos.